like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebal Lazio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway. Liwliwati amin nga Ilocano. Itay papanagin, di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karubada kami, manen nga FTD, amang liwliwat, ken nagpakakawa. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ang Karubada kami, manen nga FTD, amang liwliwat, ken nagpakakawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Tayo nga Ilocano.
camera ta. Wait. Kaya, Tsaka mo man, no, apay. yate problema. Naka-freeze. Kita mo ka awan may sak nga akot-kuti. Nepe ngay. Wait. Kumusta na kita? Manarimaan niya. Bubuyat at tadita na YouTube. Wait lang. YouTube. Continue. Kuna na dyan game. Yan, okay na. May atin. Okay nga Rod, naimbang nga panggalta tayo amin na po, especially those who are tatalayan nga po nga nag-tune in kada kami, agibarbaro ko na po nga, ngem na gajay daan agad amok nga nasaya at apo di lang ayo amin. Kas na kinikam sa bong totok musta kayo kung nanak at DJ Sunatatan USN. Ayan. So how was your flight before? Amo nga dati delay da cancel nga napaspasama kita ngem tinasaya at nakadanon ka mo lang dito din paar mo yan. And good afternoon kada kayo ta to Kabsat Perry and of course kuno man ang Laurelie Baldor. Yan, damdamagan na no awanti ko ba? The live. When? Data mo dito yan. Medyo nakapoy dito yung team up ko. Pigsama. Genti input ti pag-ipigsa. Medyo hello mas sa yan. Okay na. Ayan. Data. Kastan. Okay, Rod. Lagi tayo dadumapay ni Narisa Gana. Yung bangal daw yun. Manang mga lods. Kuna na. And watching from Purok sa Isinili sa Diago City. And kasama ka ni Flor Telisa Manuel. Na. Una naman. Na. Nani ni Nono ko na ni Flor de Lisa Manuel. Well, that's it. And ikanta man ni Sudat Tinesal sa Lumina nga sonata. Oray syakit medyo nakapsat sa timog ko Ay medyo nasobra ala tipik sa dati bagik so nga medyo nakapoy deta kanya kasi lang ajay. Okay, kanta man Sudat kadaanan nga sonata Panawan ni Noel. Katuday, tabulong na't umay payapay, sabong natay simagaysay, bunga na meten, tay kumidakitay, no kumalang mabalin, at balin at kumaasingsing. Umayak may bisli-bisling, taramramay mo ading lumabalin. No kumalang pinyaka, urosen ka uray na ganus ka, takanen ka uray na ataka, ket dito'y puso malunen na ka. No kumalang pinyaka, urusen ka uray na ganus ka, takanen ka uray na ataka, ket dito'y puso palumen na ka. Okay nga Rod, kaaruba mga katropa, and the number to dial is 0905-808-1259. Kadagiti kahit na aputi kumablaaw, tumawag ng mawampay ti line in niya, itututok mi pala dahil tanay dan telepono. Okay pa dahil. tataol mo na. Yan. Okay, hello, good afternoon. Ay, pwede nga naka-speakerphone. Good afternoon. Hello, sir. Ay, Eli Boy. Mr. Loverboy, kung nada tatay. Amom, ay nga, nagnagan nyo lang ti mga kutira radyo tata. Apay nga eh. Sir. Pero nga, nagkatoy kolbit ko, di ba? Alias si Loverboy, kinyak.
Lover boy kung nada tayo di ba kabang-ibang nga istasyon. Apo, aming nga istasyon, agita tropang masayahin talaga, mga napakasaya ng buhay. Wan sir, kit nagi sabang walang iwan. Siya nagi sir, sabang walang iwanan kat lover boy. Yeah, isupay ti ko dati panggap mo nga komandidaton to kadi nga board member ti Isabela. Wan sir, mati kay nagkandidato tang patali ta agtugaw tanto ng bigatin. Wan gaya magsapatatan ng bigat iti opisyalis tayon. Congratulations to everyone. Wan sir. Sir, sa kinagang ko sir, duwa nagang ko. Ana? Eliasar ni Ma'am Tishang. Eliasar. Okay. Eliasar de la Cruz. Mamunak ni Ma'am nga Heron, ni Teresita Heron. Okay. Eliasar naganakinyak. Hindi ba na yung Eli Boy? Eli Boy. Iminod tamot radyo Lover Boy. Lover Boy, Eli Boy. Bulbula. Okay nga rod, kumablao kan, Mr. Lover Boy. Well, sir, kablawak ba di sa mga walang iwanan ng pangulwan ni Fatima Serrano, ni Adel, ni LB, masayahin na yan, sir. Okay. Kurumuda. Ni Fatima Serrano, ni Ate Shoni Gabuyo, Ken Gilbert Gabuyo, Annalena Gabaw. Sir, Parquest. Ana? Di man paborito ni Ma'am nga Heron, nga di man... Tagapulot. Di tatin na awan nagbasula. Sige nga rod. Okay. Okay, Thank you, sir. Thank you, Mr. Lover Boy. Apo, talaga amot ang itiro na tikin na Lover Boy na. Aha, anapay di tama pa lang timbadamag kita di par mo. One nice song day tapping niya ni Mylene Mali and tama taul man. Arnel Cabanizaza na imbangal daw mga boss manipo dito ay Kasibu, Nueva Vizcaya kana na. Guys man jay Uncle Berting. Okay nga rod, hello, good afternoon. Wala maglawag karoba? Well? Maglawang kayo maniti na nagsangal daw yung karoba? Maglawak man ni Madre Costi Balay nga dungtungi ko nga babae. Kasabit ti katsat ko nga ni Manang Kumakes, mo. Ken kasabit kin karoba, pabrikas ti sonata karoba? Yes. Atay man kanta yung ilaw, nga kanta ni Idol di ang pastor. Ilaw? Sige nga ro, kanta, embiro kemi pa ito dyan iliw. Ako mo ti iliw. Mga nadi karoba kita, atay man sipod nagbukaw kano ka karoba. Ay, okay, sipod nagbukaw ka. Sige, Thank you. karoba. Thank you. Dito, Oscari sa Ramon Isabela. Baka dati na kansyon tang ako, nabayagan di ako. Iliw ko ken ka so mangpot ka din makasayay. Konakto pa kita. Okay, kung na naman dito text line tayo kinini ng Avelina na imbagal daw amin na dumdumgag pakibati man ni Gian Rain birthday na di kalman. Happy birthday Gian. Ayan. I hope she's doing fine di Canada. Yan. And damdaman man iti tawag apo. For the meantime, dating nga tapos ito kalikagom da nga mangagaan nga sonata ni Auntie Tisyang. Anit-it nga itatugaw mo. Nagbasulak tayo naramid kumet aming pagragsakan ngamaniyat insubad mo sinaktamla eng tuy pusok di mo inilalan na puno nga ayat ko karin kanya tinalikudan martir a puso na ikalang aniya pa'y ti serserbinan nasamit alangen-langen ta awan amok anak ka masulag ken ka
Tademnam awan nagbasulak tay naramit kumet amin apagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktam laeng to'y pusok di mo hinilala na pudnong ayat ko kirim kaniyak ingkatin ng likodan martir a pusok na ikalang anyapay ti serserpina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kabasulaken ka Bitadenam awan nagbasula tain paay ko amin akabaelan Bitadenam awan nagbasula sikat ng perdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti congratulations abo katagitay Nicaraguans. Iso din nangabag po titulo nga Miss Universe Nicaragua. Although we did not make it, still Miss MMD is our queen. Thank you katagitay simo porta kaniya na. Tademnam awan nagbasulak tain naramid kumet amin apagragsakan ngemaniat insubad mo sinaktam laeng tuy pusok di mo inilalan na pudno nga ayat ko karim kaniya inkatinalikodan martir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kabasulaken ka waswas kiniayat ng keltay kadagiti
dito nga po iti version ni John Mark Pastor Operator. Iti sunata nga na polo 1 dito denam as requested by Mr. Loverboy, Ellie Boy de la Cruz. Ayan. Aha, kahit kumana pong kaplaawan, iti may isa kadagitay kaunay-unay mi apo dito munisipyo iti Ramon. Ita kami nagpupra siyempre ngem aside from being a co-worker, kumare mi pay nga agbuybuya. Ayan, thank you so much kumare Eden Manuel apo. That is the best way to pronounce Eden. Eden. Yan. Mabaliw ti Eden, Eden, whatever, pero kasi naman ba DJ style ko, Eden. Ayan. At naman ti caller tayo. Good afternoon. Puro kabiit, ha? Okay, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, this is Fatima. No, I am LB Sebastian from Aurora, Isabela. Yes, nangkutote kay mablaw ka di bangir nga istasyon. Di ka po, apo, Diyos ko talagang arentarin nyo dagit istasyon nyo, ha? Well, basta mabaling nga pagkablaawan. Okay. Hingarod, sige. Go ahead. Umuna ti amin, sir, kablaawan ka tinaytang aldaw mo. And ni Sir John Mark. Tapos, ni Michelle, dagiti tulopang mo sa yahin ni Michelle Alonso Pineda. Ni Bal Antonio, ni Charming Joy Kamatu, ni Carol Gamay, ni Rosa Asuncion, iti sa bani nga grupo ni Gilbert, ni Shoni Gabuyo, ni Roja Elnora Dalicon, ni Kuya Pedro Lidet, nang nangrunan nila kay Kusir, ni Ariel Sebaste. Yes. Request? Okay. Digay man kantaan man ni Sir John Mark, digay Lending Queen. Lending Queen. Talaga mo ta. Okay, thank you so much, ading LV. Thank you, sir. Okay, dahil tangar na po iti caller tayo. Manipod iti Municipality of Aurora. Yan. Aurora. Ayan. Sa din nung atati lugar na di Aurora. Anyway, kuna naman dito YouTube. Kuna ni Kabsat Perry Talk. Good afternoon, Kabsat June. Ken JM. Ayan. We're good, Kabsat Perry. Yan. And Jenny Agustin says here, good afternoon, John Mark, Manong June. Shout out po sa lahat ng mga viewers, of course. Thank you. And Amelia Acob, na impagal daw yung mga idol kablawa man iti Acob Ken as Wera family, DJ Santo Domingo, Quirino, Isabela, Philippines. Si kakanog pakasti kabasit ko na Jinti Live Tip XFM nga men. Ayan, day banking ba dito yan tanukan? Han, sakto lang. Okay, sige nga rodlatan. Ayan, and damdaman man na po titawag. Okay. Good morning katropa. Paano ni Aisel Concepcion and hi mga karuba pa shoutout dito sa San Fermin from Roland Cabrera and Jomsky Dagmante. Shoutout karuba from San Sebastian Ramon. Para guys jay kusilapan ka kanada nagrequest ta dito iti Uncle Berting ni Sino jay Dagmante tatayen? Jomsky. Iti malagip ko lang ito Dagmante ni sino managa na tatada tay gayami di ubing kami nalipata ko na ayan. But anyway, another G request pa nga may sa tatay. Uncle Berting. Anapay. Ayan, Sirok Salamaki. Okay, nakataduda nga request. Request anyway, ni Francis Reynal Nakuray Jr. Okay, Uncle Berting, apo, iti sumangbay kata kayo, nabayag may nga na kansyon dito yan. Dati nga rin na po, para kata kayo amin nga manalon, nga pirmi nga isal, kalukaran nyo, iti pa nakapaadal na kita na nakita. Parbang nuwagriin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinuangin. Nagagel niyang kalberting, natari pato iti tinguan, pagulidanan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inang dawlata sumalot, uray makasinig pa iti pudot. Nakarat kadlata, uray dasa gubanit na,
at pasternuang tipan na kainanana. Kasta niyang kalbarting sala sumangkot no ti malaman, tati kaya't narumang ay panagbiyagen. Nunalpas ti raraepan, agbirok manti panggadanan, alatiro ta tandalin panagdaapiten. Nga mapaitan naliday, taabagam nalukay, hindi na amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y unisam, napampagkit di nakiinuman, ngem ko na sumulit ang intong next karape. Sumarunwa panagtatalon, raap kang sikat at ngimaton, doble pa'y presyo magtanti apunon. Awang pagkati danon regasyon, di gasolina iti padanon, di Uncle Berting na ni saldan taltalon. Kat di nansan masakan, tading makanan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak di pakasarna, balsa dito'y balsa dita, ngem nalako naman tayo may sangang ektarya. Kasta ni Uncle Berting sala sumangkot no ti malaman, anya narigat di matlaro mang ayen. At ang napupong ni Uncle Berting isupayan at papagatasan, alatiro madlawalu makayen. At may sa amalam, nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw kapkapera ka mulang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paiket keng kwan at mang taripaton. Parbangon din nagrein, napanagugot iti kamutin, iti sumangpat si malibubag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraw na puko na, nagraranada, anapan bimisita. Dakkel at paliwan, dagiti anak na, iti kinagagat, imaladaken kuwana. At ang inhinyero, doktor kinabugada, di Uncle Berting niyang tatuprana. Yagata, kasta ni Uncle Berting sala sumangkot no ti malaman, pindael na anak na apasyaran. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyonan iti balay na. Si kangay kaaruba, amamong kat isuna, ni Uncle Berting tatangkay isuna. Aramiden na ti amin, kadatay nga anak na, at subalit ay kumamit ken kuana. At subalit ay kumamit ken kuana. Dati marayan, apo iti oras alas 12:35 katag sublito kiti pagayam yung kalpasan ti sumagmamanuwa palagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, we're back mga katropa, and still with you, katropang June with katropang JM. Dito lang nga po, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Yan, and kunana dito ya po YouTube ni Cubs at Perry. Once again, good afternoon kunana and Dimple. Pa-shoutout mga sir, salamat po. And we also have here a message from Pungkoy Carrera. Good afternoon, Manong June and Palong John Mark. Hope Manong June is okay na. Yes, I am very much Giant good, in good condition. Hindi kalman nagtukar kami di Giant Bambang. Yan. Thank you so much to Ma'am Janet and Sir Nolly for inviting us through. Ma'am Sharon yan, of Green Peak dito Tifon Quirino ako. Thank you so much. Iti nagsayaan po kay nagpintas nga panang taripatyo kada kitay suppliers. Iti celebration nyo, iti wedding ni Noriko and Adrian. Yan, nagyaman kami apo and kadagiti amin nga timabunong nga damdong nga kita ta. Good afternoon. Thank you so much. Nagmayat iti flow iti program sa Jay Sati. Yan, Tourism Hall. And yes, thank you so much. And sabi ko mga po, tagnanayon nga adda kami kadagiti okasyon nga mapaspasamak to pa dita ayan nyo. And yeah, kunan namanan pong ko dito, I just want to greet my wife Diane, my sons Patrick and Francis, my little darling Lexa, Ava and Sofia. Sola. My angels Edna Magdalena, Delia Kokoy, and Amelia. More power to you guys. Thank you so much, Kabsat Pongkoy. And Daryl Palmencio. Ano na naman? Shout out from Central Signal Village, Taguig City. Wow, ayan, medyo malaya tayo. And Hope Manong June is okay na daw. Yes. Pongkoy Carrera. And June Lagutao, pa-shoutout mga sir. And pa-shoutout Idol Tulio and Cortez family from Quirino Province. Dito mo ito XFM. Wala na ni Ditas Kaskayan watching from Hong Kong. Ayan. Request Idol Sirok Salamagi from Francis Reynel Nakuray Jr. And pa-shoutout Idol from Quirino from Stephen Kyle. And pa-request ka no dyan kantang 7 inches. And pa-shoutout po from Mabini Marie Chris Bangot. Pa-shoutout po kay Denden Angala Mariano family from Nasier family from Rodelin Mariano. Ayan, medyo hanga napintas po the reception iti tawag ta itututok nila dito yung microphone. If possible, pakisend nyo lahat na po kita greetings you pailaeng and then agsublita itong with that into no ma-fix min apo. Medyo nakapoy ka no tirang bumuarte audio na. Okay. Di mela mo ti radio kasi dati crossover na and Dynamic Island. iPhone. Anyway, as requested, dito yung sonata nga na po, Sirok Salamagi ngem para kata kami dito kita nagsabong ken ayat. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw datuok ken rigan.
awan laeng mauray ko nga kaasing kaniyak no dilaeng talangam amabuybuya manipod pa'y idisikat ay pimanaw binilbilang ko tipet sa tiinal daw sa nga pulo ket taluti mabilang itimayo simang pagkabya kudakkel taboksit mo ala bigbigan man no siyak matladay di inka inay ayat sirok sa lamagi agsang sangit day ti pusok no malaglagit ko dagidi day di kasla bumbilyang agsubli-subli Ape kasawan naman ng Lorelei. May ikaw ako mo di makita ti comment na dito YouTube. Hello manang Lorelei. We're waiting for your comment. ang buhay na tayo yan natin Lorelei Yeah. nagsabong ken ayat ay pa'y tigasa nagsabong ken iliw datuok ken rigat awan laeng mauray ko nga kaasing kaniyak no dilaeng talangam amabuybuya manipod pa'y idisikat ay pimanaw bilang putipet sa tiinal daw sa nga pulo ket taluti mabilang itimayo simang petkabya kudak ken taboksit mo ala bigbigan man no siyak matladay di inka inay ayas sirok sa lamagi agsang sangit day ti pusok mo malaglagip ko dagidi day di kasla sardinas nga asubli-subli agsang sangit day ti pusok mo malaglagip ko dagidi day di kasla uong agsubli-subli agsang sangit day ti pusok mo malaglagip ko dagidi day di kasla sili nga agsubli-subli padawa mang kami Yes. Hello June and Jem watching you right now. How are you feeling? Missed you guys. We missed you also manang Lorelei. I'm good. Thanks to my wife. Apo nga nag-provide iti dandani sa nga rakam nga agas. Apo syempre mapirti ti diskarte ti panagbiag no dati masakit so nga masapol aglaing nga dagos. Aside from the Santon coffee that I'm taking, dapat na kita'y amoxiclab kada ano kaya ibang patuwar ni bagdukan niya akon and dapat powder Cetirizine? Yes, to avoid allergic reaction from dust and dito pa nag-change iti weather dagita abo amin tinumar ko dita so nga na nasaya at ako and sige alam tama dito color lang yun no baka sakit tinakam na. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Kuya. Yes. Sa inyo, good day, Kuya. Naimbag naman. Okay, stamat. Okay, nalawag pa nagsasaom. Kumustamat ni nilakay mo? Madingat mo tawagan. Ay, ano day, kabanatwanan, Kuya. Naape nga eh. Yung madayo. Kita man la. Ang tapno la ang makabirok ti nasayaat nga pagsapulan. Kasta kadi. When meron kuya. Okay. Anyway, good luck kaniya. Nakatsapay lang ko matano umay ka agparang ta nasakit ti bukod ko. Kuya. Good. Adamot lang to dito yung maduan, Kuya. Datuyang lang ta. Ito'y dadamot tayo katwa ka nalaing dito nga masayista. Lalaki ti kaya't ko ta ti medyo sensitive part. when Kuya, dati lalaki. Mas-masahe dito. Adi kaya na nga parituukan dagiti tultulang nga natatangkanan. Stretching. When Kuya, nalaing okay.
Well, nasakit nga mi, no nakatader ang nabayag, no nakatugaw nga nabayag, sumasapol tumakditader, magna, and then nagsablin tumanin. Ngim no prolong, lalo no agtukar kami, talaga nasakit. Wen kuya, mapangkalata to yung ka kuya, no. Nawaya. Dati time mo, mapangkalatag pamasahe dito eh. Bueno, sige, padasin mi dumagas damdama kini John Mark. Ay, sige kuya, dati, atamot na tatoy di available na lalaki. Okay nga Rod, sige nga Rod, kumablao ka nating Riza. Kablaawak, dagiti, kakasinsin ko, dita Alicia, Family Pega, Family Doria, Family Kadukoy, Family Laiko. Kasama dun kablaawak din yung mga malong ni nanay kinitatay ko, kasama dun di anak ko. Dun kablaawak dagiti kakatuwag diti 3L Masad, si Kuya Lawrence, kini Irene, Domingo. Magani nag-request kuya? Okay, anya day jay. Willingly kuya. Okay, matungpal ading Riza. Okay, thank you so much for calling. Okay, that's it apo ni ading Riza Iniego and iti 3L Massage apo ket dagiti jay hanya na pagkasatan ti panagkita nga naglalaing da apo nga talagang masahe mo talagang marinam nga tumare dagiti dardaram nga na-stuck ka dagiti orat so nga ajeti kandat ko nga papanandamdam at no medyo mais dati pain back pain ko nga ramahanin na mo taning kana lupo yan no nga maparparigat ito yung John Mark nga so timang guyot ti sakak dito. Anyway, anak ko na dita ni Lilibeth Omnes Peralta. Ayan, ang bangal daw yung idol for the kid duo, kablak man amin ngagnang dito ay Barangay Rizal, Nagilian Isabela. Pero sa manjay kuryat kan kundidit. Ayan, duaya ti away. Ayan, po ti title na da dyan. And good afternoon to Kapsat Nilda De Leon. Hello, and good to hear ko na that I'm good now. Okay, yes. Bueno, dupay dagiti pagpakablaw dito yung Facebook. Shoutout mo na ito pamilya Miguel dito yung Barangay Banawag Sur, Difun Quirino. And Leslie Arconado na yung bangal daw idol. Pa-shoutout dito yung Purok 7 San Antonio Ramon Isabela. Ajiman kanta nga Chivas idol. Ayan. Marmina Yagak idol pa-shoutout watching from Banquero Reyna Mercedes. Ayan. Now is tandem idol. Ayan. Okay. Patalasas man nga sonata balaw. Kun tay utang kun mabalin ko man mangalan ipaglangin nagtintinagan pasarayin nagilemengan tatan saan lang nga Bombay ti mabalin na pagutangan bangko ti kang runan ngagkaratot agpautang ay nagimastio mutang jay bangko no basitibo lut basit mit porsyento Correct. kayat dapay agsal Anya. dati alahasyo That's Fico Bang. amin tayo umot tangin jay bangko nabayada kon tay utang kon mabalin ko man pangalan ipaglangin nagtintinagan pasarayin nagilemengan tatan saan lang nga Bombay ti mabalin na pagutangan bangko ti kang runan ngagkaratot agpautang tay kumareket po tay kumareket po Milan jay bangko Ay, nag-applyan. Inkantomet agpar release no kayat mo alwadam day ta application form mo amin tayo umot tangin jay bangko
man mangalan. Imbaglang ay nagtintinagan, pasaray inak ilemhengan. Tatan saan lang nga bumbay, di mabalin na pagutangan. Bangko ti kang runan, agkaratot agpautang. Bangko ti kang runan, agkaratot agpautang. Kaya't kung iroknoy data nga sonata ni Kabsat Perry. Kaya, Iparang mo data cellphone mo balong. Sige. Kantaan na dito ta. kaya dakon tay utang ko. Abalin ko man bangalan. Imbag lang ay nagtintinagan. Ay nga mamili-ilimbengan. Ayan. And, nagragsak. Apo iti biyak nga talaga. Ito tigagayim na. And here's another caller. Good afternoon. Hello po. Yes. I'm lost here. This is Fatima. Yes. Kuya, anak mo daw masabi. Edit po eh. Nabuhay ang Fatima Serrano na matagal ng nahimlay. Ang tropang walang iwanan. Apo, samahang walang iwanan po. Yes, okay. Go ahead. Kung mablaw kang aro din nating. Advance Christmas po sa inyo ni G- sa GM tapos walang iwanan. Ay, Kuya Boy. Kay Kuya Siboy de la Cruz. Ako naka-conference call sa pahi. Kuya Alex Sabaw, Ate Sony, Kuya Gilbert Gabuyok, tapos kay Tita Neng Andres, at saka kay Tita Lilia Ordonez, kay Tita Norma Ramil, kay Ate Annalyn, at kay Kuya Alex, si Ate, ano yung pangalan nun? Kay Ate Nora Asunción, lahat-lahat na lang po, and kay best friend ko, Mercy Gagumbay and family, and then sa bebelalat ko na si Daisy Miguel. Okay. Sir, pwedeng pa-request? Yes. Pakikanta mo nga po yung kantang Palse ni Tatang. Okay, thank you so much for requesting that piece. Thank you po. Thank you. Ating Fatima Serrano dati katimtimek mi lang ni LV Sebastian. Apo amumi di kita caller mi launa yan. Iso nga no dati kurang yan nagkasla kurang mit di programa no nga tumawag ni Pedro Libid ni handa makablaawan ni Camilo Eschoko kita launay. And aside from that, syempre, ato pa iti pagayam tayo dito apo YouTube nga hanga mabalin nga awanda. Yan, kurang ti programa. Kung nanangarod ni Raymond Batanina, balong. Raymond Batari na naimbag nga malam yung mga kuya, nagtataraki kayo. Wow, thank Yan, you. kablawak man dagito yung kolagarak dito yung malalatan. Alcala, Cagayan. Mga Wow. kuya, kanta nyo man jay. Bislak, mga kuya, salamat. And June Tadeo, pasyarat idol dito yung Bagi. Bagi ko na naman. Bagi agito yung barkadak. Isoda dito yung La Morena, John Ray, Enire, Jabward, Dalit, Joshua. Joshua talaga. Ano, sabali din ko na to. Abda Jaime, Julian, Nelson, Bicarme, request naman jay, Sika. Sika. Okay, kaya aming nga kansyon na napot. Kita nga kalikaguman yung mga gaan ng daksang kasat na nadano na napot yung oras ti patalastas tayo. So nga actually apot. Kita pagayam yung with more songs and more dedications right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Okay, Karuba, we're back and still dagiti abo di katropa yo June and John Mark dito lang nga po Adda kami manan dito 104.9 XFM San Diego. Exciting ket hi po ulit. I forgot to ask for La Musica and Shoujo G ko na ni kabsat nga pungkoy. And Al and Emeline, good afternoon po, kakuya. Greet ko nga po ang mahal kong asawa na si Emeline Matic, demandante na nakikinig ngayon. Salamat po, na ni Al. Ayan, and hanapin dito mga pangablao o mo ni JM naman ito'y kaya ba di makita dito'y Facebook. Kung na dito'y Paul Kennedy Cablayan, idol pa shout out po. Kay Miko Galera from Palarong, Pambansa, idol MVP. Yan, good afternoon. And Carol Gamay. Okay, bagay yun, dagi dapat bato yun, bubuyain kayo, nagguwapo kayo, mga agulitek, pa-request man, DJ Big Diamond, ni Carol Gamay, ti Villa Pagaduan, Aglipay Kirino, thank you, idol, thank you so much, met ken ka ading Carol, ayan, and Romel de la Cruz, good afternoon, idol, pa-shoutout naman po, dating piloto nyo, watching Taiwan, Romel de la Cruz, dating piloto, di ko maalala. Romel de la Cruz. Kita po, ket awan pa ni JM, isong kung ba yung mga kansyon, da kita kalikagom yun, ag-require iti kajuwet. Ng Moreno kasta, John Mark, may da kantaan da dilenting queen nga request na tatay. Ayan, nakasagana ako Nagbayag apo ni JM. For the meantime, adabalo na tumawag. Sige, ta. Alaan tayo pa ilang kuntaway ito alawatin na ganito tumawag. Good afternoon. Good afternoon, Kuya. Yes, may we know who's on the line? Michelle, Kuya. Michelle. Okay, go ahead, Michelle. Una na sa lahat, Kuya, binabati kita ng magandang hapon. Ganon na din kay Kuya John Mark. Tapos sa tropang masayahin, kay Ate LB Sibaste, kay Desbel Antonio, kay Ate Shermin J. Kamadto, kay Ate Carol Gamay, kay Ate Rose Ann. Tapos sa ibang grupo, si Kuya Roger, si Ate Maret, si Kuya Rolly, tapos si Ate Sorry, Kuya Gilbert. Tapos special na lang sa Daddy Loves ko, Kuya, tapos sa baby namin pa-request. Yes. Ati Kwaman, Kuya, Aji Sirok ti Pandiling, mabalik. Oh, yes, sige nga Rod. Kitain mino, malagip mi talaga doon nakalina. Thank you so much. Thank you. And ambok nga hangag sakit na kami apo no hami nga makansyon ta. Siyempre malipatan mi nga keep on reminding us no dati kayo nga mga ganyan talaga nga sonata. For the meantime, agpapugto taman balong for 200 pesos. Yan. No, asino apo ti makapugto, siyempre, ay ketsa, ito ti mga bak. And, dagiti, paganurutan, ited mo man balong. Siyempre, title of the song, your name, your age and address. I-text nyo lang nga po dito, number 0905-808-1259. Title of the song, your name, your age and address. I-text nyo lang nga po dito, 0905-808-1259. For 200 peso load or Gcash, ada kanya yun o kanya kaya yo. Okay nga ron. Sige tayo ka, pag text line nan. At to yan tinadatlang nga sonata. Very easy, nakalaklaka. I found a diary underneath a tree and started reading about me, the way
what she'd written took me by surprise. You'd never read them in her eyes. They said that she had found the love she waited for. Wouldn't you know it? Wouldn't you know it? When she confronted with her right there, simply pretended not to care. I passed it off as just in keeping with her total disconcertness. And though she tried to hide the love that she denied, wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will give to her my wife all the sweet things that I can find. I found her diary underneath a tree and started reading about me. The words she'd written took me by surprise. The meaning now is clear to see. The love she waited for was someone else, not me. Wouldn't you know it? She wouldn't show it. And as I go through my life, I will wish for her as a wife all the sweet things that she can find, all the sweet things they can find. Yeah, I tried to make a little bit something like a personal version. Okay, good afternoon. Wala pa. Wala pa ba? Okay. Okay. Actually, ang kuamuro sinutin ang abak na ipakita kanya. Ay, ang muklatan na may... Si Timuno na. the first. Siyempre, panahon na dito. Hello, Ninang Avel. Thank you so much for calling. Yan. Congratulations. Ay, kumablao kalatan, Ninang. Hello. Good afternoon to everyone. Ninang Avelina Bartolome of Bliss, Bugalyo Norte, Ramon, Isabel. Through, okay, I request you through the At ang years. ngayon nga baka, ma'am, load with no Gcash. Gcash. Okay, Apaw? Gcash. Okay, so mang bayan Ninang, orita nagapumit lang kini kabsat mo dito eh. Larina Flores and the rest of Gcash these number ko, sponsors. ma'am. Right, is at Gcash number nan. Okay, nga Rod. Pa ganto de jay kalikagom na nga Through the sunata years. nga through the years. Apo talaga amot nga. 200 na. Yes, 200 pesos. Through the years, dito na po. And sapay lang kumata. Yes. Okay, may face. Face Okay. ID. Pero kik de jay lyrics na biita. And talaga mga nabayag mo nga Nay? tanahang kanta dito yun through the years na yan. Ano natin nga number na nga Through the eh. years. Okay. At tuwing nga rin na po. Iti sunat na paluan. Duwa mo na eh. Ano natin nga edita? Through the years. Ipa-text mo lata kanyanan. Duwati number na ngamin. Ito Ninang Gilbert. Ninang Abel. I can't remember when you weren't there,
for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, you've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I've stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, whom I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I stay with you through the very sweet song talaga amat nga mga ilatawan na po itinapintas nga langin-langan ti agasawa dito nga oray inton ka anuman na po kat awan tin na maliw katakwada that it's through the years oray manong at awan natin nagtultulid na samit lata ti ayan-ayat. That is how ano tawag ti ayan nga ilatawanan. That's how I color matimat describe Ninong Gilbert and Ninang Abel. Ayan, di ka di. Okay. Narod. Anak ko na dita. Kita ito mga pangablao dito balong. Juan, Wilma Gloria na yung bangal daw, sir, pasyarat amin nga kabagyan mi dito Divisoria, Batal, Nagasikan, Jones, Kanjay, Balasio, Tao, Singapore, Canada, Poland, Hong Kong. Salamat po, kanan na Wilma Gloria. And Sweet Vines, yan, paborito kong kanta ng anak ko yan, sir. Sadly, he passed away last February 24 sa edad na 28. Wow, oh my God. Condolence po. Okay, we're very sorry to hear that. But anyway, take ko na kon nasaya at ayan natatan. So,
Maybe, ada basit nga saam, pero no panunuton tayo apo ti ayan natata, ti sidong na nga da kini apo nga naragsaken, ako something to be thankful also ta awanen ti pain nga mariknanan, no more tears and the like. At kasta nga talaga ti biyag, ada ti umununa, ada ti maud-udi. Oh, di ka di. Aha, napay. One, Jonard Oria, yan. Idol sir, kablang man dagiti barangay officials dito, Villa Marso, yan. Yan, oh. Good afternoon to all from CIMC Ilagan, Bantay from Mante, tinagan na. And request ka no Deo Arosas, ayan. Yeah, okay, Deo Arosas. Okay, aside from our Ilocano songs, apo mabalin nyo with the request ka dagiti retro songs. Retro dagiti agiti safe iti copyright. And I'm sorry to say this to Kabsat Pungkoy kasi DJ la musica ket na kwan na mahigpit na, hindi na pinapakanta ng this version. So agramit kami to the version may apong haan nga ma-copyright. So sorry to say that. Pero talagang amin nga medyo umarngila unay agkang katima the gente original DJ in a reglog plus our voice isong napanti copyright. So we will do the disabalin tong version. So no, ito boss mo ka la personalit. Mademo no ka, di ba? Hindi, yung music kasi talaga nga tinulad ko ngamin DJ Areglona eh. Wala siyempre naglain dati chord na. Yeah, that's chord. At ati agri-request at tayo iti makun ko ng landing queen. Can we do it now, Balong? Nikwa. Sige. LV Sebaste ba? LV Sebaste is requesting for this piece. Para Di kita pati masirano ngayon niya, request naman. Adya lang, mga ipalagi tayo kumalagi. Ano man tayo pamaganda dyan? Lending Queen. Lending Queen. Okay. Lending Queen. Para kadagiti ko dito apo dagitay nalaing magdakamat iti adang nauso ngamin ti agpalpalending itoy di paarmi apo. So nga dati ito yung sunata nga naputar ko. Ngem, actually, you don't have to go to banks for your loans. Dadagitay kooperatiba nga si dadaan lat apo kadagiti masapol dagiti farmers. Dayta may nga programa apo iti gobyerno nagmaya. Datay inikkan dati puunan dagita kooperatiba ta isu dati bahalan nga pautang at a lower interest nga kunada. So nga nagmayat nga talaga mo tek biag dito lubong ta talaga nga amin ipamuspusan apo iti gobyerno tapno mapalagan ti panagbiag tayo nga sangapada kasta iti gobyerno. Arod ato yan. Titintin naga nga adayo adagdakkel awan wet na siya at channel no apay agpandakkel no nakadamakat agpapautang di mapawilan day tarik na kanayan pay pumarada ni Shopee ken ni Lazada liglig kampo sorry na agad. Dim nga orayin tawagan takat lending queen agraran na di agsing-singir lending queen isula obram di agpagpagir agur ka lang inilog lang di mo idaap-apala di ka utang dimgid danan
adi kumat ipangrunang do agbager ka ay ket irnungan do timpay ka sa pulan di mo patulan lagita agpapautan dim nga urayen awagan takat lending queen agraran na di agsingsingin lending queen isula ubram di agpagpakiraw yeah agurol ka lang inirot lang di mo idaap-apalan di ka umutang timgidan na kita bumakbak na kita bumakbak na kita bumakbak na Bigbigat asong mangwek nagaget amang manggat nagpailumat inakinag. Halipata mo, ipaay namin para pamilya na maitin na lang di paayda. Ulitin ta, okay? Okay, repeat. binigat asang sumbet Ano ba yung mga- lipata ka yan Oh. lipata ko sika Binigat asum sumbrek nagaget amang manggat nagpailumat inakinagaget. Ipaay namin para pamilya na maitin na lang tagpaayda. ikaw es nang nagpigat Di obra na masakit tartare patwenda. Amin akanito si aalwad lata isot pinili na agasan na. Nena anos tiyadakin kwa na oray bubukawan ti pasyente na. Titrato das na abuyot ka awan tirara enda. Nena ang nagpuraw kawes na inal daw asabidong sang sagrapen na. Sabi ko nga iyak pasyente na adi namit latang igindi na. Lagi pang tanto pengen ano man kami ti original nga kanatan nga title na Nena Pretty Ballerina. Okay, let's listen to that later okay. on. Detalugan tap no malagip mo. Anyway, agsubli kami abaw kalpasan ti sumag mo mano palagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Acceptable po dagiti pagayam yo so with you katropang June and katropang JM dito lang po numero 1 nga programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM. Exciting and this juncture bumasa kami manina po kadagitoy pangaplaaw yo and once again we're very sorry to hear that Sweet Vines napasamak dito anak mo who passed away at the age of 28. And Ricky Bugtong, Daria, kung ano ito ikot PM po, kuya. I-greet ko man, damanan ko, Alita, Uncle Bogie, Doming, Andrew, Dea, May, Ken Kastamot ni ulitig ko, nga Enzo, Kabanisan, request akman, kuya, ti kantang Maulawak Mildred from Abra. Thank you, yan. And Nilde de Leon, and Dimple is very ano ito heart yan. Okay, kita po ti reactions yo for this hour and agure kami manen iti nagado ti greetings actually and the Simale. Sorry na kita nangapak ang there is only one winner. Damdamaman nila po, payayam tayo. And kung na di text line, good PM, karuba, pa-request man, jay Duyaw Rosas, sasagot ko ti anak ko, apo ko, kan ti asawa. Di nag-text ni Irene Manuel, Teresa Luna Cordon. Payam. Dagiti
dito kay Pimbukton. Okay. And ada tisong bat ni Ma'am Sharon ito'y okay. Okay, pasyarin nyo po di Facebook ko tayo makita yun na panang medical man nga gig. Yan, tanong makita yung matagin pictures. Awamutan di Jan Marken. Okay, pag-urayan, kumansyon nagpailae nga po, tawang pa mo ni Jan Mark, di ka mo man, o ka na, agim imagine latang kang kanayon. Dahil ito'y man, nga sunata po, para katagitay pimanaw sa simmang pot, iti balay da, kakunada. Pasaba na sakit nga ikikita. Di natalikodan unasan day tadwa-duwam agpalawag mo. Di kinapudno tunggal kasangay mo siyak tay di makainga. Amog nga ti gustuem Adda si bayi mo nga ang lalailokin ka. Adut na kurang tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Na kaya asawen nga awan ka ito'y nakin kurang aklat panawen. Nung isot pa kunaam adi ka ay ayaten dahito'y matilag-lagi di ka kuman sinubliana. Diyan kuman nagpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Masubalitan hindi na kaya't asawen nga awan ka ito'y nakin kurang aklat panawen. Ket no isut pa kunaan adi ka ay ayaten lagi pen di ka kuman sinubliana. Diyan kuman agpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman agpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan.
Karuba, request ko man dyan, Duyo Arrosas, para kinilolok nga Pedro Libed, Rizal Alicia Isabella, kung ano siyan may Libed. And, Shirley Cabana, yan, pasyara kayo man dito, Batal, Santiago City, pa-request ka no dyan, ng among may souvenir. Ano dyan? Among my souvenir. Among my souvenir? Sige, kantaon ka na. Hello, Idol. Ako ka, lagi po Shout out naman. dito sa Divisoria, Lagi po Santiago naman City. dito among my souvenir. Amok nga mo dito ko tayo babag iti ko iti oktabo na dito yung gitara. Baba. Hindi, ay minor. Kasi bumasa ka ta, biro ka tayo. Idol, parekas man kano dyan, mapanta dyan 7-6, baga niinang ko nga, Lorenza Cablayan, Ken Dionisio Cablayan. And Pag-Great Family Gazeta, Family Nasuli, Family Agustin, Family Abad, dito sa Porok sa East, Sinili, Santiago City, Isabela. Thanks po mga lods from Neriza Ga. And Al and Emmeline, good PM mga kuya. Greet ko nga po si Allen Simon, demandante na with honor sa first quarter. Yan, congratulations sa kanyang recognition. Yan, first quarter recognition yan nila. At si Almier Justin, demandante na with honor din sa math and science class. Ayan, grade 7. Thanks po. Ayan, and Jennifer Nakiwag, hello po. Happy birthday sa aking mommy, Mrs. Isabel Pilar. May God give you more years and good health and happiness. Please sing the song I Have You for my mother. Thank you po. Malagip iti talagang lyrics na din. Something like this, the among my souvenirs, and then namumton kantahan ton. There's nothing left for me of days that used to be. I live in memory among my souvenirs. Something like that. Okay, among my souvenirs. Ano pwede kijay request dato yun na po. Para Duyaw kay Arrosas. Pedro Libedo. Kung na ni Sean Melibed. Ita'y bigat nakapuuta, banag-an naklaata, di nagpunganak at daduyaw arosas. Imisemak ngem di natarusa, nagarubos itilwa. Gandan mo ngayam umakadan tuy den na dim kabalan nga inparupa ngadan sa baliken ka ket jagmet pinagarup amulitam panagdenata ket itay nakaturga imbati na amay maysa pimakadak ka babaenti duyaw arosas. Among kadiya day tasabong sa wenat agnanayon ken among kadi si tatalgedak si pupurno yam apay ta si minaka nilipat mo karin-karita naglibas ka, tuyaw arosas, senyales na.
pa nadan sa baliken ka ket jak met pinagarup amulitang panagdenata ket itay nakaturog ka imbati na amay maysa makadak ka baba empty duyaw arosas makadak ka baba empty duyaw arosas. That's our Ilocano version of the song, a single yellow rose. Yan. Medyo nasa apo iti istorya na datang sonata talagang pimanaw mo datay maysa iti kaparehan na tibiyag ket iti imbati na yellow rose iti panagpunganan that means I do not love you anymore. Iso nga ta kayong apo nga makaawat ti rosas nung makaawal kayo ti yelo, isipat yung apo kata kita. Nangtod kata kayo sa bali ti kayo papanan na. Yan. Single laing arrows. Ngayon no datay bouquet. Ake, masayangan kayo. Do da itang ibal lang yun. Kung kita nyo, singit-singit na. Baka dati sangari-uri. 1,000 yung nakasigpit. Ngayon uri nga tan yelo basta ta nakasigpi ng kwarta naragsak kayo latta. Basta nga bandel ya. Ali tay igid na. Okay, anapay. Wan ang pangal daw karuba kablak man dagiti kakabagyak dito Jones well especially Manayan family watching live from Kingdom of Saudi Arabia with love from Rodolfo Manayan Jr. Rodolfo Manayan. Listening from Banawang Santa Ilocos Sur. From Michael TV. Nabay kami nga tinakapanditan Ilocoson. So pa umad lati. Sa pala kumapo daday mangimbitar kanya may kansyon. Nawan imbitasyon mi dita Ilocos. Nya man na di simbahan idi nga nang hire ka na diyan. Simbahan nga nang ala kanya ta. Wa na di nga for a cause, concert for a cause. Di kandon. Nga simbahan di jay. Ano nga? It's the cooperative. Co-op. Co-op tinangala kanya ta. Okay. Okay, kaya dakagitan mi di apo nga nag-perform the band from Manila ngamdak sang kasap tatagiti Ilocano iti kaya da Ilocano. Iso nga ti pinalpalakpakan da apo dagiti syempre FDD rather than the full band nga kagitan mi syempre kumansyon ka iti sikat nga Tagalog handa ka pampansinan ngam no kumanta ka ti Ilocano nga sikat ay ket tip-tipat nga kasta una ay tinamo puso ken karwak mantisi duduko adi pen nililay na ken natluan tuo jak man lamay peksa tigurak ang napalaos amang katpay na sakit babaan barungem daanan awan pa'y asawa lakay ako'y nanang madandanagan jaksan maramanan di grasya ni ayan-ayan jakat pagpasulan lukas na't ibaga di Pilipina gagangay di baru-baru nga nagmaag Pedal bilang uyawenag Ipay na akurat Tay babae ang madikaniyak Ganda naman, Bing Rodrigo. Call ko na na Bing Rodrigo. Amang katpayan sa tekbaba Parung
daanan ang umpay asag. Lakaya ko na ng madandanagan, jaksan maramanong di grasya ni ngayon. Ray Valera. Tsaka pagbasulan mo kasta't ibaga, gagangay di bangubangungan. Sikaman nga ron. Rico J. Puno. Fina, sika, Fina. Fina Morales. Go. Ilocano mo gamit, Tagalog ko Fina. ba? Ay babay, madik kaniya. Sabay, Fina. Baila ako na, ay babae, madik kaniya. Tinero. Tinero pa Manen. Anyway, our time, it's 8 more minutes before the hour of 2, ladies and gentlemen. So 8 minutes before the hour of 2, and you're still listening to your favorite Karuba Katroba June and John Mark. Ito lang po numero 1 estasyon. 104.9 Next FM Santiago City. Exciting! Yes, super exciting. Ngarod, para katagitay nalaing abong kumutikot. Aha, this is for you. Kumut-ikot-ikot mas na ayag hintay No itudog da ikidem na tayo nga uray la makalwa kastani bakit awan pintiyan na aglalunutay orasen panaginan na kumut-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot kumut-ikot-ikot kanot imas na bigbigat pailaing agsasarak kamanen tiduduten ipisog mo talapayag yung imasam di akur-kori-koren inutem nga isarek sampus-pusi-pusen awad ang laeng tadikan tukat agtulen no umaldawen tabuk umetiap apirasem isagsagana mong tamat ang mapakuri-kuranen abot iti mata nga tuken babang mangiyap-iyapken ka alwag ang laeng tadikan tukitak pulseken kumut-ikot-ikot kumut-ikot-ikot-ikot-ikot imas na ayag hintayen ikidem na pay nga uray la makalwa kastani bakit awan wintilyan na aglalunutay orasen panaginan na kumut-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot kumut-ikot-ikot kanot imas na sa baling at manenti karkarawaen atay banak nga iti mga ramid ket agas sa walaen alin itaya mong tarot ken ka akuri-kuranen alwad ang laeng tadikan tuket agsikugen kumut-ikot-ikot kumut-ikot-ikot-ikot-ikot imas na ayag hintayen ikidem
na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit Kawan pintuyan na aglalunutay oras en panaginana. Kumuti-k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 uti kumuti-kuti-kot kanot imas na. Kumuti-kuti-kot kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti imas na. Ayag kintayen no itutok na ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Kasta ni bakit awan pintuyan na aglalunutay oras en panaginana. Kumuti-k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 uti kumuti-kuti-kot kanot imas na. Kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kot kanot imas na. as requested ni Michael TV and the rest of our constituents. Nga kaya na po nga mga ganda to ay kusilaman ka. Para ka na kayo. The Mamshi version. Imbagak meken kay di anu ganda muntuwag subli ay ket sorry tadyak may kari. Palalong amin ti sakit na day dial daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita. Tawin met ati naglabas biruon ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuwak nagparparik na nga kumabiyag ko subli ka ngem di naglata kinikita. Itong nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatungken ipababa kastan to panang iparik na anabiyagak nga awan ka. Nabiyagak nga awan ka amok nga babawi ka na amiris mo't nagbidutan ay ngem sorry damage has been done tigmet impagar sa maituran balay ket masalakan kalpasan nga siya intun nagsarasta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangat
Manabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwaklat kaken ka marinlo kabaelak to nga aramiden nga inton nagsarak ka kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastanto panang iparik na ang mabiyagak nga awat ka. Okay, with that, agsubli kami abo with more songs right after a few reminder. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec. Nga tadeta ulit nga tadeta nga sonata ya po. Iso tinakasalang. But anyway, agsubsubli ako dagiti pagayam yo. Still with you. Katrabang June with Katrabang JM. Dito lang po numero 1 ng programa. Da kami Manen dito 104.9 XFM Santiago Exciting. And nagyaman ako na ni Michael TV. Tipa ng kantayo. Jay request ko. And Bayaw Joseph of RJ Tambayan. Naglamok nga aldaw ti Domingo. Tayo amin. Nalamok ko na nagayam nga Domingo tayo amin. Yes. Medyo nalamok nga talaga mo at nga kata kami po nga performers medyo kalalaingan na pala dati nga tiyempo kat hang kami nga mahami masapol ti agrotap ori aircon dito yami at kaso iti kahit may nga temperature apo no kasi nga kanayan ti temperature kada kita pag-performan me kat nagmayatan hanggang mabanog nga agawid ngem no datay summer ay li kami lalo no sirok lang titulda ti pagyan mi medyo narigat apo yan kat narod kita nagserbya mi Mantikal Manen. Thank you so much apo for that warm welcome and siyempre kada kita tip-tipa to you kada kami. Thank you and here's something for everyone. Plus one na. Ay kanyam kayo man na okay o baba antang arod. The first scene was the church, then the altar, where we claimed each other with tears of joy.
and then goodbye. We walked from that courtroom together. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. A church, a courtroom, and then goodbye. I saw a man today who said he taught me. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forgot him 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. Yan ang pagbangang mapay. Napagpangakpay. I've got a lovely wife who thinks the world of me. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know. I can't shake the stains from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or two. It takes a mighty long time to get a real love of your mind. I know I tried since 15 years ago. Whoa! Once upon a time, no Adda tabon. Yes. Tumarayotorti. Makipamon Marayotoy. Idihan pa'y nga usod ti styrofoam. Ipaturay da matukol ti aklong. Those were the days gayen. Mayat pa'y langen siyam arabi nagadot makipagladingi. Di mo marikrik na iti maulila ta aduda makipagrik na kenkan. La 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 adot tao amang et tiluluwa.
Diyak mailadawan itiragsa, aglalo no FDD makipagramba. Dagiti agdungdung aw ay ket mabuwa, tagumalagugong ti pagbaghaak. Those were the days gayem, mayat pa'y langin siyang arabi anagadot makipaglabi. Di mo marikrik na iti maulila, taaduda makipagrik na ken ka. La 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 la, adot tao amangit et tiluluwa. Aglalo idi na uson iti styrofoam, makitam iti ragsak numalpas tabong. Amin na agawid ket agtantot na bungon, no damagimida nagubukam nakipangampon. Those were the days gayem, mayat pa'y langin siya marabi anagadot makipaglabi. Di mo marikrik na iti maulila, taaduda makipagrik na ken ka. La 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 la. Ngem kelata nagbaliw iti panuwen, apaman amatay ket maikaling. Awampay ket kengkat makipagladingiten, huray kabagyam di dakapay siripen. Those were the days gayem, narigat nga isublin, awan pensyonan apakairan nudanen. Awan ti igadto sinamit ken adobo, awan pay ket din trabahot musikero. La 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 la. Para kadagiti nakailad pa lang ingay tatanga oras. Tanalami isti panawon. Hoy, satot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Sikalat na kaidan ay nakakumot kapailan. Nukit di bimangon kan, itarayamon tanagidaan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga inkapanganan. Kalpasan hanap sukan, nanganam panawam latan. Di ka payeng agpalpan, diretso katakaaroba.
Saan apalso ko'y paliw ko no sinupay tay sa dot atao. Saan na map next nga bandehado agbirog pay na imas nga idasar mo. Hoy sa dot agriingkan dakes kano di ka agbalaw. Iyornos munta masakbayam lumakay ka na rutay. Hoy sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka. Lalo no at tapay panggap mo aso mapul ka simponganay mo. Nasir kakali ko taya. Perfect. First time. Ating kata sa Maranao. Hoy, hoy, sadot at napay namnaman. Dulagit di agagaget ka. Waduwate mon dakelatakyak mo. Unate mon taor-urat mo. Hoy, sadot bumangon kang kita eman ti aglawlaw. Siksikalat nakaitan aladarsem bumangon ka. Good afternoon po katropa from Ren Escopa. Yeah. Nagapan na from Ren. Ren Escopa. Hello to Linda Pasion. She's watching. Yan. Magandang hapon po sa inyong dalawa na magagaling kumanta. Yan. Thank you po. Pa-shoutout po sa lahat ng katropang nakikinig at nanonood na taga Buena Vista, Santiago City. Salamat po from Melly Domingo. Nagkayaman madita nga ko. Okay, Ganyan na ba yan? Kung madita nga kang kantanan. Baka no di mo malagi. Sikugam. Sino tilid na real? Lead vocals. Okay, let's try this. Hinahamon mo ang iyong sarili ko. Sikugam. Okay na? Okay, ready? Kaduan-tatan. Asa tito nanan? Kaduan-tatan. Yan. Katagdandanan. Ano pa'y piman? Nakalkalaysan. Okay, go. Din itanidinarman. Practice. Kaaduan-tatan. Katagdandanan. Ada pa'y piman. Nakalkalaysan. Awang paikit din itan itiinarman. Nuag kinursunadanan at tinirudan. Nukursunadan deta abalasang agit pasam dibunbuntugan itiramon natay kalalaingan apanagaran samto sikudan siguraduemon wala baraw kargaan kong sarang diya Isuntin mas pasama sakbay iti kalaysa kailan buksik na masikuganan Isuntin ti uso testingem no aglobo takmo sigurado awan kaya matres na bueno titid katras panas pa oh na yun Sungay di ako nakengka basta nakasagana ka no tumiro ka ay ket pumasar ka pada semeten isi makidenan urayhan pay nalpas kalaysan uran awan pahikit din iti inarman do ada kursunada mo ay tumirukan no
Nukursunadan, Dayta abalasang ay ket paspasam. Simbunbuntugan, itira mo nito'y kalalaingan. Apanagarem mo ken samto sikugan. Siguraduemo kargaan mo. Isunti mapaspasama, sakbay iti kalaysa. Dakeling boksit na masikuyan. Isang manungan inti uso, testingum no ang lobo, tapno sigurado. Amangan nganin no, awan gayang matres na. Weno titip katras panas pagka. Isungati makunakyan ka, Basta nakasagana ka, tumiro ka. wait ka, Agad kumasar ka. Madasen meten, iti makidenan, uray haanpay, nalpas kalaysan, uray awan pay, kitin iti inarman, luanda kursunada mo na tumirukan. Nukursunadam, dayta abalasang ay ket paspasam, timbun-buntugan, sisira mo nito'y kalalaingan, apanagarem mo ken samto sikugan. Bababaak, bababaak, di ka agpartak, si ka nagbaak, bababaak, 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 bababaak. Lods JM, paragas naman po ng Remember Us This Way from Alma Hangdaan. Ayan, narod, madamdaman to dagita bota. Okay. Oras ket alas 2:31 iti malam magsubli dagiti pagayam yu iti sumagmamano apalagi. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Okay, katropa, we're back, of course. Kadoirat po dito'y katropang June and katropang JM. Para iti maudi, paset iti programa to dito'y 104.9 XFM Santiago. Exciting! Yes, maudin apong 30 minutes ti programa mi and
Thank you. Kadagitay umanantabay kata kami dito YouTube, Facebook, and kadagitay adita babalay na apo nga agil ilad, siyempre, when ina na, kagagapungan nagsika, those are the dilemmas apo. And kuna nang ni Glenn Grande dito YouTube, ano yung pangal daw idol, pa-shoutout kami man dito Balawang Panikitar Lak, request ko man tayo dito din awan nagkurangak. Salamat apo and God bless. Apo nalpasat tayo data na nakansyon mitat tayo data dito din you can give sabali pa yung listahan na po iti songs na kayo nga mga gan. And dito yung YouTube ay Facebook dito yung mauding pangablao basaik man kuna na ni Mildred de la Cruz Tarlino, she's waving naimbag nga malamiw kakabsat pakablao man dito Purok 4 Calao West pamilya Tarlino Kumarat Gulayan ken Verson family kablao man ni Maria Florieta Soto dito Ramon Isabela nga birthday di kalma nagyaman nakakabsat parekas mo di kanta nga ipuon kong irugi nga panagbiag niya kakaasi sir di ko ang umuti title na actually Kanta Ti Ulila is the correct title of that piece. And watching from Victory Norte, Juliet Factor Castillo and Alma Teresita Madlang Balyogan Hangtaan is request man to remember us this way. Okay, we'll be doing that apo for the last 30 minutes of our show. So ipuon ko mairugi mairugi nga kantaan tawa mo datay kabardagula datay mikropono na pampaygirwar kanayon nga maud-udi nang rugi ako na wampay isuna. But anyway, ipuon ko irugi is on your way. Dito yan apo Kanta Ti Ulila. Ipuon ko nga irugi. Biro ka Kanta Ti Ulila. Okay. Uri awan isuna, sulwa ka. Ipuon ko nga irugi panagbiag miya kakaasi anak na kamay sa apobre may palpala isa bali nga ili idi ubing at amalataga binilbilin at day dinanang ay anak ko ag singsingpet ka tain na kun sa bali adaga bumangunak itibigbigat agin nagaw sipnget ken lawag iwaras kundag ito'y matat awan ka na ng ama buybuyak nuin kam matipong-tipon nagkakabsat maumumong kas kamla na laylay asabong tawan metentay makinkoon Nuin kam sa jay eskwela agsasarno kam nga agkakaka kas kamlanas pag-asa nga tawan metentay makinbunga adu kami nga agkakabsat siya kung nanang day di nagrigat siya kung nanang day di nagsaad bilang inang nga mangal alwan. Nuin kam matipon-tipon nagkakabsat maumumong kas kamla na laylay asabong tawan metentay makinpuon nuin kam sa jay eskwela agsasarno kam nga agkakaka kas kamla nas pag-asa nga tawan metentay makinbunga adu kami nga
nagkakabsat. Siya kuna ng di nagrigat, siya kuna ng di nagsaad, bilang inang mga alwan. Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. When I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to rhyme. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will ever die. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 ooh. The whole world fades, I'll always remember us this way. Good PM ko naman ito yung text line. Nakablawa man, datatang ko nga ag sabsabog, tanta, digital talon. Jay Balinto kato kay Idol. Okay, hanamat ibaga na si Asin Nisuna. Ka nagatutek sabsabog, digital talon. Okay. Saran naman kayo man dyan duaya ti away. I want, tatay tapay lang nga request dito, duaya ti away. Ayan, kantang arti kong daway, adi nag... Request ti duaya ti away. Nga taga Narway. Duwaya ti away, duwaya ti away. Away mate. Away? Away. Away. Duwaya ti away, duwaya ti away. Yan. Okay. Tagariti kundi di kuriyat ken
pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari di kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugat. Nuwadaak baryo nagsempat panunot ko. Awan tinatagarin mo di taul ti as-aso. Awan na ariwawa makinaken tambutyo. Nagulimek rabi naglimbong ti turog ko. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugat. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan na nagmayat. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dituya kun agtaeng. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Kasta dito'y away ay anyan anag mayat. Tagari ti kundi di kuriyat ken pilat. Na dengdengge inggat makaturugan. Lalagan dati ang If you ever rode west of the Arizona border, you can turn the other way, boy, but you never get far. You'll be living a new life. If you want to see the wonders of the age, you must follow the evening star. Evening star, shine a little light on a stranger with no dream. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. I can never leave somebody else's name. If you follow the evening star.
never known no sunset when the sky's on fire. How you went another day, boy. You've been searching too far. Like the desert I rode on, any memories lost in the restless wind. I just lie beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I can never play somebody else's name. I can follow the evening star. You never need somebody else's name if you follow the evening star. Have you ever had a woman Alright. in the California moon? Kick to the game. Put your money on a good night. If you've never been there, it's a sight for a sore eyes. If you want to see the wonders of the age, making love beneath the evening star. Evening star, shine a little heaven on a stranger with no dream. Where you are, you can see the loneliness I'm in. And if I gotta fight, I can never play somebody else's game. I can follow the evening star. You never need somebody else's name if you follow the evening star. I can never play somebody else's game. If you follow The evening starlight, you never need somebody else's name if you follow the evening star. Love's on the most unexpected places. Okay, Karubas, we're about to give you our last piece and 4 minutes. Thank you so much. Thank you so much, Apo. Kada kita'y agtor tuloy latang dumdum nga kada kami, di kita'y madiuliwami, sang kabasit laeng, dakil mo tayo nabanag, Apo, wag lalo kada kita'y malitlitayan, di kita'y pinanawan da, di kita'y awampay na birukan ng jowa na dito, sursuli. Okay, keep on listening to Adda kayong Manen, Apo, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Every Sunday, 12 to 3 p.m., of course, hosted by yours truly, together with him truly. Jamak. Ang ko ba yung pagkatinagan ko? At ito po ang inyong lingkod, June Seriales. At John Mark Pastor. Para sa Pilipino sa nakakaisa. Ano? Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Oh, yan. Okay, anati kayo mga mahuting nga sonata palo. Ajay lang. Allah, anta mga sigurado di jay. You really want to do it? Hey! Oh my God. You are making... Tapos nagorod mapraktis ka na. Okay, sige. That's entitled... I don't know where to... Hindi ka mo yan, ha? Ano ti awag di dyan? Ano di pamagatlan? Love comes. Love comes. Love comes. Kanu, na-scam tali na. Love comes from the most unexpected places. Wait. Okay, ladies and gentlemen, here's a piece from Jose Feliciano. Ayun! One of our... kalaban ni Stevie Wonder man dito. Nagkinusilap na. Nagkinusilap na. Okay, as we say goodbye, talagang matapong ti ayat, tila da nga pagkakapuan na kung ano ti sonata. Oray, no, DJ ko ti classroom, ano ka ti bars and hotels, no, DJ mo nga masarakan, iti ka ingungot mo tipos, awan mabali na, mahanga mapilpili deta. Wow. From the most unexpected places, in someone I should never met
wants to get to know you. In someone's smile you can't forget. And if the music plays on in your mind, take all the love that you can find. And if love takes you in, take all the love that you can find, and hope it comes again. Dapat di mas matapang. Sika? Love comes from the most unexpected places. A love song on the radio, you never hear enough of. In bars that thrives on loneliness, where people sad sorrow for your time. Take all the love that they can find, and if love takes you in, take all the love that they can find, and hopes it comes again. Love comes in many ways, in loving arms and sweet bouquets. But if nothing's said, that's nothing ever heard. So here I stand outside the door, and I'm trying to tell you just one more time that I love you. I still love you. Oh, baby, I love you. May atang ka. Love comes from the most unexpected places. Yan, tapangan mo. In someone eyes you've never met, wants to get to know you. In someone's smile you can't forget. And if the music plays on in your mind, take all the love that you can find. And if love takes you in, take all the love that you can find, and hope it comes again. Take all the love that you can find, and hope it comes